dushake ibitambaro by'interahamwe. Kuko interahamwe yo ziri mu mwambaro wazo ziraberwa rwose basanga. Interahamwe n'urubyiruko rw'ishyaka rya MRND ryashinzwe na Perezida Juvenal Habyarimana mu mwaka w'1975, rikaba riri ryateguriwe nashyira mu bikorwa umugambi wa jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Kuko iri shyaka kuva ryashingwa mu mwaka w'1975 kugeza mu mwaka w'1994 risenyuka burundu nyuma yo kw'ingabo za RPF inkotanyi zari zimaze guhagarika jenoside yakorewe abatutsi. Nta mugambi n'igikorwa ryakoze rinashora akayabo ka miliyari z'amadolari z'abanyamerika nk'umushinga wa jenoside. Iryo shyaka niryo ryafashe urubyiruko rwaribarizwagamo rirwita interahamwe, maze zitozwa kwica ku kigero kiri hejuru. Izi ngizi nizo zatsembye abatutsi karahava. Mu rwibutso rudashira rw'interahamwe kuri bamwe n'urubyiruko rwahoraga rwambaye imyenda y'ibitenge yari impuzankano zabo, ukazibona ziri hamwe ziririmba indirimbo zifite morale, ukazibona zitendetse ku mamodoka, izindi wazibonanaga intwaro gakondo, izindi zifite imbunda na za grenade. Izi nterahamwe rero zatsembye abatutsi zigatema benshi abandi zikabarasa. Interahamwe zakubise abana ku nkuta, interahamwe zafashe abagore ku ngufu abandi zikabajomba ibisongo mu myanya myibarukiro yabo, interahamwe zishe ababyeyi bazo, izindi zikica abana bazo n'ababyeyi nabo bafitanye isano. Interahamwe zatemaguye amashusho ya Bikira Mariya, interahamwe zanyweye amaraso y'abatutsi zikarya imitima yabo. Interahamwe zakoze amabi yose ikiremwa muntu byagorana ko yageraho zari gatiki. Byagenze gute ngo interahamwe zihinduka umugani mu kugira nabi kugeza ku kigero zabikoze muri jenoside yakorewe abatutsi? Interahamwe kuri bamwe ni ijambo risobanuye urupfu. Abazibonye bagusobanurira ko interahamwe bari abantu bakanganye bahoraga biteguye kwica, ngo benshi muri bo babaga banyoye ibiyobyabwenge bahutaza icyo bahuye nacyo aho bacaga hose. Ibi byatumaga ubabonye wese icyo yakoraga kuruta ibindi kwari uguhunga agakiza amagara ye. Benshi batamateka azakomeza kubaza interahamwe amaraso ya benshi by'umwihariko y'abatutsi zifite ku biganza byazo. Uko byagenda kose umutwe w'interahamwe uza imbere cyane mu bantu basenye u Rwanda kurusha undi wese mu mateka y'iki gihugu. Natwe rero icyo tugiye gukora uyu munsi, tugiye kuvuga kuri byinshi utamenye ku mutwe w'interahamwe wahemukiye u Rwanda. Tugiye kuvuga ku buryo zatozwaga, ubuyobozi bwazo, uburyo zashyizwe ku rwego rukomeye rwo kubasha gutsemba abatutsi muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Iyi ni Intsinzi TV. Iki kiganiro mugiye kumva kibateguriwe n'Ibizimana Christian, nongeye kukibagezaho nitwa Eric Safari. Mbahaye ikaze. Tariki ya 15 mu kwezi kwa 11 mu mwaka w'1992, mu cyazo ari Perefegitura ya Ruhengeri, Perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana wari perezida w'ishyaka rya MRND ku rwego rw'igihugu, kuko ni nawe wararishinze tariki ya 5 mu kwezi kwa 7 mu mwaka w'1975, nyuma y'imyaka 2 yuzuye neza ahiritse ubutegetsi bwa Perezida Kayibanda Gregoire. Uyu munsi wa tariki ya 15 yavugiye imbwirwaruhame imbere y'imbaga y'abarwanashyaka be ndetse n'abaturage benshi avuga ku buryo atemera imishyikirano y'amahoro yarusha. Anagaruka ku nterahamwe. Mu magambo ye yaragize ati: nzatuma ku nterahamwe maze tumanuke kuko niyo mpamvu nsaba Secretariat National, niyo mpamvu nsaba umunyamabanga mukuru wacu kumvikana n'abacuruzi kugira ngo dushake ibitambaro by'interahamwe. Kuko interahamwe yo ziri mu mwambaro wazo ziraberwa rwose basanga. Nibashake rero barambwiye ngo icyo gitambaro cyahenda ariko nticyahenda kurusha indi myenda tugura. Nibashake ibitambaro by'interahamwe zambare zigaragara. Igihe rero nikigera nzabatumaho mwese, nzababwira interahamwe ni tujyane. Barambwiye ngo we ngo nujya kwiyamamaza ngo uzajyana abasirikare bawe ngo kugira ngo abre bo bakwamamaza, nibanyamamaza hari icyo se. Ariko nziko abazanyamaza cyane ari interahamwe kuko turi kumwe. Nuko igitekerezo cyo gushakira interahamwe imyenda y'ibitenge zamenyekanyeho. Ntabwo hashatswe imyenda gusa, ahubwo interahamwe zashakiwe n'ibikoresho. Maze leta ku bufatanye n'umunyemari Kabuga Feliciani hatumijwe imihoro 581 n'itoni zisaga 581. Ibi byakozwe kuva mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'1993 kugeza mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'1994. Gusa iki gihe cyo mu kwezi kwa 11 mu mwaka w'1992
Perezida Habyarimana avuga ku nterahamwe, umushinga wo kuzirema wari umaze gutungana, kuko imizi yawo no gutekereza kuzishyiraho byatangiye nyuma y'igihe gito RPF Inkotanyi yari imaze gutangiza urugamba rwo kubohora u Rwanda mu mwaka w'1990. Kimwe mu bimenyetso bihambaye nibara yo ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'1990, Uriho Mugesera wari umujyanama ushinzwe politiki mu bunyamabanga bukuru bwa MRND Kigali. Iyi baruwa Mugesera yandikishije intoki. Iyi baruwa kandi yari ifite ikirango cya MRND. Iyi baruwa Mugesera yandikiraga umusirikare mukuru wo mu ngabo za leta, cyo gihe wari ku rwego rwa koloneli. Muri iyi baruwa Uriho Mugesera yabwiraga uyu musirikare ibintu bitandatu by'ingenzi kandi byihutirwa, ari byo bikurikira. Icya mbere yaragiraga ati: nk'uko nabiguhayemo igitekerezo ejo hashize, aho kugira ngo abantu bapfe bicaye basubire mu bucakara, ubuja n'ikiboko kiruta nuko bafata intwaro bakarwana. Naho icya kabiri yaragiraga ati: abaturage b'igitsina gabo dufite bari hagati y'imyaka 15 na 29 bagera ku 965,959. Birashoboka rero ko twashakamo abantu byibura 100,000 bakomeye, bashyushye kandi bemera amahame yacu. Naho icya gatatu yaragiraga ati: ibigo by'amashuri ya kaminuza n'iby'andi mashuri yisumbuye byakwifashishwa mu kubaha imyitozo ya gisirikare mu gihe cyihuse. Naho icya kane yaragiraga ati: ibihugu by'inshuti twabisabye kuduha inkunga y'abarimu bo kubahugura no kubaha intwaro. Naho icya gatanu yaragiraga ati: uruhare mu ntambara ruratureba twese. Icya 10 cy'umushahara buri wese cyagombye gutangwa kugira ngo iyo dosiye ishobore gutungana muri iki gihe. Naho icya gatandatu cyo yaragiraga ati: biramutse bikozwe muri ubu buryo, umubare mwinshi w'abaduteye ntacyo waba ukivuze kuri twebwe. Ku mugereka w'iyobora wo Mugesera yashyizeho imibare y'abaturage yari yakozwe n'ishami ry'igihugu ry'imibereho y'abaturage, Office Nationale de la Population, cyangwa se ONAPO mu magambo ahinnye. Ibyanditse muri iyi baruwa bigaragaza ko mu mwaka w'1990 MRND yari yatangiye gutekereza ku buryo bwo guhuza urubyiruko rugahinduka abarwanyi. Nanone ku itariki ya 9 mu kwezi kwa 7 mu mwaka w'1991 hari ibaruwa yoherejwe minisitiri muri perezidansi wari ushinzwe umutekano. Iyi baruwa yari ikubiyemo inyandiko mvugo y'inama yari yabaye uwo munsi, iyobowe na minisitiri w'umutekano mu gihugu ariwe General Augustin Ndindiriyimana, yabaye muri leta majoro y'ingabo, yahuje abayobozi b'inzego z'iperereza za gisirikare n'izo muri perezidansi. Abari bayirimo n'aba bakurikira: uwa mbere ni Lieutenant Colonel Rutayisire Laurent, wari umuyobozi mukuru wa GD Service iperereza muri Gendarmerie y'igihugu. Naho uwa kabiri ni Lieutenant Colonel Rwabarinda Ephraim, wari umukuru wa G3 mu ngabo z'u Rwanda. Naho uwa gatatu ari Komanda Gendarme Karangwa Pierre Claver, wari umukuru w'iperereza rusange muri Gendarmerie Service de Renseignement Généraux. Naho uwa kane ari Munyaneza Justin, umukozi wo mu rwego rw'igihugu rushinzwe iperereza cyangwa se SCR. Uwa gatanu akaba Ndangamira Ephraim, umukozi wo muri SCR. Naho uwa gatandatu yari Lieutenant Engineer Rutakamiza Gregoire, akaba ari umwanditsi w'inama. Iyi nyandiko mvugo y'inama yerekana ko yari igamije gusuzuma ishyirwa mu bikorwa ryihuse ry'icyifuzo cyari cyaratanzwe na Perezida wa Repubulika Juvenal Habyarimana kubirebana n'umutekano w'igihugu, aho yari yaravuze ko abaturage bagomba guhabwa ibikoresho biboneye kandi bihagije byo kurwana ku busugire bw'igihugu, ku buryo nta muntu uzongera gutinyuka igihugu mu bihe biri imbere. Iyi nama yagaragaje ingorane zari kuri iki gitekerezo cya Perezida wa Repubulika. Izo ngorane zimwe muri zo nazo nizi zikurikira: iya mbere yari amafaranga ataboneka yo guha urubyiruko rwinshi intwaro. Naho iya kabiri ko ari uko imicungire y'intwaro z'uwo mutwaro ugiye kujyaho yari kuzagorana. Gusa nanone hagaragajwe icyakorwa. Icya mbere cyari gukorwa nuko kwari guha imbaraga polisi ya komini, igahabwa ibikoresho bihagije ikanongerwamo abahoze ari abasirikare basezerewe cyangwa se inkeragutabara. Icya kabiri ko ari uko mu gihe kiri imbere amafaranga n'uburyo niyoboneka hazashyirwaho umutwe w'urubyiruko wafatanya n'abasirikare b'umwuga kandi b'inzobere. Mu murongo nk'uwo nanone mu ibaruwa nomero 1306 akarongo kabiramye G3 akadomo rimwe akadomo rimwe yo ku itariki 7 mu kwezi kwa 11 mu mwaka w'1991 yandikiwe abakomanda bose bayoboraga ibigo bya gisirikare mu Rwanda, nayo yasobanuriraga abayobozi b'ibyo bigo gushyiraho ibyitwa Comité de Défense Civile, kandi gashimangira ko Perezida Habyarimana ubwo ari watanze amabwiriza yo gushyiraho icyo yise Comité de Défense Civile cyangwa se komite ishinzwe kwirwanaho kw'abaturage. Iki gitekerezo cyo guha abasivili mu byiswe autodefense imbunda, Habyarimana rero yagihaye imbaraga nyuma yo kugihabwamo inama na Colonel Gilbert Canova, umusirikare w'umufaransa wari impuguke mu bijyanye n'intambara za kinyeshyamba, wari waroherejwe mu Rwanda n'igihugu cye cy'Ubufaransa ngo afashe umugaba mukuru w'ingabo wa FARI. Icyo gihe nyine ari Perezida Juvenal Habyarimana mu guhangana n'ingabo za RPF Inkotanyi ku rugamba. Nuko nguko rero igitekerezo cya Uriho Mugesera wari umutegetsi ukomeye muri MRND cyo gutoza urubyiruko ibya gisirikari ndetse rugahabwa intwaro bigashyigikirwa na Perezida Habyarimana mu gitekerezo cye bwite cyo guha abaturage intwaro ngo birindire umutekano. Ubwo nyine cyari kigiye gutuma hatangizwa urugendo rwo kurema umutwe w'abicanyi ruharwa wari kuzagira uruhare rukomeye mu gutsemba abatutsi basaga miliyoni mu gihe gito cyane. Rero mu gutanga igisubizo kirambye ku bibazo leta ya Habyarimana yari ifite biciye mu ishyaka rye rya MRND, nuko yahisemo gushinga umutwe w'abahezanguni b'urubyiruko kandi witwara gisirikare wiswe Interahamwe.
umutwe w'interahamwe ugishingwa wahise uhabwa imyitozo urakarishya guhindurwa imashini z'abicanyi ku kigero gihambaye. Iyo usomye raporo ya Komisiyo y'u Rwanda yakoze iperereza ku ruhare rw'Ubufaransa mu itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, yamenyekanye ku izina rya Komisiyo Mucyo. Kuri paji ya 51 kugeza ku paji ya 73 ubonamo uburyo guhera mu mpera z'umwaka w'1992, umwaka w'1993 wose, ndetse n'intangiriro z'1994, umutwe w'interahamwe n'impuzamugambi za CEDER zahawe imyitozo ihoraho mu matsinda atandukanye agiye asimburana mu bigo bya gisirikare n'ahandi hantu hatoranyijwe. Nk'ubwo mu mwaka w'1993 mu kigo cya gisirikare cya Gako mu Bugesera hatangijwe imyitozo ku itsinda ry'interahamwe 425. Ibi byemejwe na Suliyetonat Tuyisenge Jean de Dieu, wiyemereye ko mu batanze imyitozo ku nterahamwe mu kigo cya Gako, ni mu buhamya bw'yahaye Komisiyo Mucyo. Muri uwo mwaka kandi w'1993 i Nyandungu mu mujyi wa Kigali haberaga imyitozo y'abaparakomando b'i Kanombe, hatorejwe itsinda ry'interahamwe n'impuzamugambi 310, aho batozwaga n'abasirikare b'abaparakomando mu masaha y'igicuku kuva saa 6 z'ijoro kugeza mu rukerera. Mu ishyamba rya Gishwati naho hatangiye imyitozo ku matsinda y'interahamwe igatangwa n'abasirikare bo mu kigo cya Bigogwe, ndetse kandi no ku Mukamira hatangiwe imyitozo ku nterahamwe. Ahandi hatangiwe imyitozo ku nterahamwe ni mu kigo cya gisirikare cya Gabiro. Muri iki kigo wari uyoboye ibikorwa byo gutanga imyitozo ni Kapiteni Faustin Ntirikina na Majoro Rwabukwisi Vincent. Umwe mu basirikare batangaga imyitozo witwa Ndindabahizi yabwiye Komisiyo Mucyo ko aho i Gabiro interahamwe zigishwaga kurasa ndetse n'uburyo bwo kwica abantu mu kanya gato hakoreshejwe ibikoresho gakondo. Umwe mu nterahamwe zatorejwe i Gabiro wari umuyobozi wazo muri komini Shyorongi witwa Sebitabi Joseph, yahamirije Komisiyo ko interahamwe zatorejwe i Gabiro zari hagati ya 600 na 700. Muri Universite y'Inyakinama mu gice cya Ruhengeri naho hatangiwe imyitozo y'interahamwe, aho imyitozo ku nterahamwe yatangwaga n'abasirikare b'u Rwanda FAR bafatanyije n'Abafaransa bari bayobowe na Colonel Collet. Mu batangabuhamya bari Nyakinama harimo Colonel Martin Ndamage wahoze mu ngabo z'u Rwanda FAR. Yagaragaje ko Nyakinama interahamwe zahabwaga imyitozo ziri kumwe n'abasirikare bashya babaga baje gutozwa ku nshuro ya mbere. Gusa ngo byabaga byoroshye kubatandukanya kuko interahamwe zitozaga zambaye imyenda ya gisivile. Abandi bahamije imyitozo y'interahamwe n'abanyeshuri bigaga i Nyakinama barimo Ndabakenga Gerard na Semugomwa Fidele nawe wiboneye interahamwe zitozwa. Abo babaga baratojwe muri ibi bigo nibo basubiraga mu makomini na za segiteri bavugagamo bakajya gutoza izindi nterahamwe mu byo babaga barize, ku buryo mu mwaka w'1994 abari mu mutwe w'interahamwe bahawe imyitozo bagera ku 100,000. Umutwe w'interahamwe wari ufite ubuyobozi bwubatse kuva ku rwego rw'igihugu kugeza kuri serire. Ku rwego rw'igihugu bari abayobozi b'interahamwe bari abantu 12 barimo abajyanama 6. Nifashishije inyandiko yo mu gitabo cya Dr. Bizimana Jean Damascene yise Inzira Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, kikaba igitabo cyasohotse mu mwaka wa 2014, ngiye kugaruka kuri abo bantu 12 bategekaga interahamwe ku rwego rw'igihugu. Abo bantu nabo bakurikira: wari perezida w'interahamwe ku rwego rw'igihugu yari Kajuga Jerry Robert. Kajuga Robert yavukaga mu cyahoze ari perefegitura ya Kibungo. Yavukaga ku mubyeyi umwe w'umututsi ari we se ndetse na nyina w'umuhutukazi. Hari n'abantu benshi bo mu muryango we bazize jenoside. Ubwo jenoside yakorewe Abatutsi yahagarikwaga n'ingabo zahoze ari za RP Inkotanyi yahise ahunga. Hari inyandiko zigaragaza ko Kajuga Jerry Robert yaguye Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo azize virusi itera sida. Visi perezida wa mbere w'interahamwe ku rwego rw'igihugu yari Ruhumuriza Phineas. Ruhumuriza Phineas yavukaga mu cyahoze ari perefegitura ya Gitarama muri komini Murama. Mbere ya jenoside yari umucuruzi n'ubundi Gitarama. Uyu Ruhumuriza wahoze afite ipeti rya kaporari mu ngabo za leta FAR yahungiye muri Kenya igihe jenoside yari imaze guhagarikwa. Aha muri Kenya yakoranye bya hafi n'abagenzacyaha b'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda rwa Arusha, abafasha kwegeranya amakuru bakamuhemba, ndetse baje no kumuhungisha akarere k'ibiyaga bigari bamujyana muri Cote d'Ivoire aho yaguye azize indwara. Naho visi perezida wa kabiri w'interahamwe ku rwego rw'igihugu yari Rutaganda George. Rutaganda George ni umuhungu wa Mpamo Isidras wabaye perefegitura ya Kibuye kuri leta ya Kayibanda, aho yagize uruhare mu bwicanyi bwibasiye Abatutsi ku Kibuye mu mwaka w'1962 n'1963 ndetse n'imyaka yakurikiyeho, aho Habyarimana agiriye ku butegetsi mu mwaka w'1973 yamugize burugumesitiri wa komini Masango i Gitarama. Iyi komine yiyoboye imyaka myinshi. Umuhungu Rutaganda George yize iby'ubuhinzi muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda i Butare, nyuma yaje kuba umucuruzi ukomeye mu mujyi wa Kigali. Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 imaze guhagarikwa, Rutaganda George yahungiye muri Zambia aho yafatiwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda rwa ICTR mu mwaka w'1995. Tariki ya 6 mu kwezi kwa 12 mu mwaka w'1999 yahamwe n'icyaha cya jenoside maze akatirwa igifungo cya burundu. Byemezwa n'urugereko rw'ubujurire bwarwo ku itariki 26 mu kwezi kwa 5 mu mwaka w'2003. Mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi Rutaganda yoboye ibitero byinshi.
by'umwihariko ibyajyaga kwica abatutsi bari bahungiye muri Eto Kicukiro no ku musozi wa Nyanza ya Kicukiro. Nanone urukiko rwemeje ko Rutaganda yishe umututsi witwa Emmanuel Kayitare amutemesheje umuhoro mu rusengero rwitwa Hindumandare mu Gakinjiro mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2009. Rutaganda George yoherejwe muri Benin kuba ariho arangiriza igihano cye, aha ni naho yaguye tariki 11 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2010 azize virusi itera sida. Naho umunyamabanga mukuru w'interahamwe ku rwego rw'igihugu yari Mbarushimana Eugene. Mbarushimana yavukaga mu cyahoze ari perefegitura ya Gisenyi, akaba yari umukwe wa Kabuga Feliciani. Mbere ya jenoside yakoreraga sosiyete Rwandex Shillington Kigali. Afatanyije na sebukwe Kabuga Feliciani, Eugene Mbarushimana yaguze imihoro 1600 hagati y'ukwezi kwa 8 n'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 1993 muri Rwandex yo guha interahamwe. Mu gihe cya jenoside ku itariki 12 mu kwezi kwa 4 mu mwaka wa 1994, Mbarushimana avanywe mu Rwanda n'Abafaransa mu gikorwa cya gisirikare cyiswe Operation Amaryllis, cyari kigamije gucyura abaturage b'Abafaransa bari mu Rwanda. Ari mu buhungiro yanze gukorana n'abagenzacyaha ba ICTR. Ikindi urukiko rwa ICTR ntirwamukurikiranye kubera ko rwamubuzeho ibimenyetso bihagije nk'uko byagarutswe na Thierry Cruveri, umushakashatsi n'umunyamakuru wakurikiranye imanza nyinshi mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda rwa Arusha. Ni mu gitabo cyese Le Tribunal de Vaincu et Nuremberg pour le Rwanda, akagisohora mu mwaka wa 2006. Undi ni wari umubitsi mukuru w'interahamwe ku rwego rw'igihugu witwa Niyitegeka Dieudonné. Niyitegeka Dieudonné yavukaga mu cyahoze ari perefegitura ya Butare. Uyu Niyitegeka jenoside yakorewe abatutsi imaze guhagarikwa, kimwe n'abandi bagenzi be benshi bari kumwe muri komite nyobozi y'interahamwe ku rwego rw'igihugu yarahunze. Mu buhungiro akoranye bya hafi n'abagenzacyaha ndetse n'abashinjacyaha b'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda ICTR. Muri dosiye zikomeye urukiko rwari rukeneyeho amakuru, by'umwihariko yarajyanye n'abari ku ruhembe rw'imbere mu gutegura no gushyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Uyu mugabo Niyitegeka yagize uruhare rukomeye mu gutanga amakuru yafashije ubushinjacyaha mu gikorwa cyiswe Operation Naki, aricyo nyine Nairobi Kigali, cyabaye tariki 19 mu kwezi kwa 7 mu mwaka wa 1997. Igikorwa cyari kigamije guta muri yombi bamwe mu majenosideri bari bihishe muri Kenya, kikaba kandi ari igikorwa cyagenze neza. Gusa cyabuze umuntu umwe ariwe Kabuga Feliciani wari wahungishijwe n'inzego z'umutekano, naho abandi bose hashingiwe ku makuru ya Niyitegeka Dieudonné werekanye aho bari batuye ndetse n'andi makuru yatanze kuri bo. Operation Naki yataye muri yombi uwari minisitiri w'intebe wa guverinoma y'abatabazi Jean Kambanda ndetse n'uwari minisitiri w'umuryango Nyiramasuhuko Paulina n'umuhungu we Sharon Ntahubari. Abandi bafashwe muri Operation Naki ni Ngeze Hasani, Major Aloys Ntabakuze, Sylvain Sabimana, General Gracie Kabirigi na George Rugio. Gusa kugira ngo Niyitegeka afashe ICTR muri iki gikorwa ntiyabikoreye ubuntu, ahubwo yasabye ibintu bitatu ndetse umushinjacyaha mukuru wa ICTR arabimwemerera. Icyambere yasabye no ku rukiko rutagombaga kuzamukurikirana ku cyaha na kimwe. Ibi urukiko rwarabimwemereye ko rutazigera rumukurikirana. Ibi byarabaye kuko tariki 5 z'ukwezi kwa 2 mu mwaka wa 2002, Madame Louise Arbor, umushinjacyaha mukuru wa ICTR, yamusinye icyo cyemezo kimuhesha ubudahangarwa bwo kutazakurikiranwa ku cyaha cya jenoside. Icya kabiri yasabye nuko yavanwa mu karere k'ibiyaga bigari we n'umuryango w'agahungishwa. Ibi nabyo yarabihawe kuko we n'umuryango we bimuwe bakajyanwa muri Canada. Mu masezerano Madame Louise Arbor, umushinjacyaha mukuru wa ICTR, yagiranye na leta ya Canada ko izamurinda, yanahawe uburyo bwo kumurinda bukomeye burimo kumuhindurira amazina, kudatangaza aho atuye, kurinda umuryango we n'ibindi. Ku buryo byari bisobanuye ko n'umushinjacyaha mukuru wa ICTR aramutse amukeneye yagombaga kubisabira uburenganzira. Icya gatatu yasabye ni ikiguzi cy'amakuru yatanze kingana n'amafaranga 30,000 by'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niyitegeka Dieudonné n'umwe mu bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi wakoresheje amayeri menshi ntiyakurikiranwa n'ubutabera, ahubwo ubu mu budahangarwa bigeraho arabura burundu. Undi wari umunyamabanga uhoraho w'interahamwe ku rwego rw'igihugu witwa Mwarimu Emmanuel. Uyu nta nyandiko zigaragaza aho yaba yaragiye aburiwe irengero. Naho mu bajyanama hari uwitwa Mudahinyuka Jean Marie Vianney, wari umujyanama ushinzwe ikurikirana ry'imirimo n'isuzuma, suivi et evaluation. Uyu Mudahinyuka wamenyekanye ku izina rya Zuzu yivutse tariki ya 2 mu kwezi kwa 2 mu mwaka wa 1960 mu cyahoze ari perefegitura ya Gitarama. Mu gihe cya jenoside yakoresheje inama kuri stade ya Kigali Nyamirambo ashishikariza abahutu kwica abatutsi. Mu mwaka wa 1994 nawe yarahunze. Mu mwaka wa 2000 niho yageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahageze yahinduye amazina ye yita Rugamba Thierry. Mu mwaka wa 2004 hashingiwe ku mpapuro zatanzwe n'u Rwanda yatawe muri yombi afungirwa muri Amerika, nyuma za koherezwa mu Rwanda tariki 28 mu kwezi kwa 2 mu mwaka wa 2011, aho yarakatiwe n'inkiko gacaca imyaka 19 y'igifungo. Ubwo babaye umunyarwanda wa kabiri wari woherejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda, nyuma y'undi witwa Amos Kagabo. Undi mujyanama ni Joseph Serugendo, wari ushinzwe ubushakashatsi mu buyobozi bw'interahamwe ku rwego rw'igihugu. Uyu Serugendo yavutse mu mwaka wa 1953 muri segiteri Murambi, komini Satinski ku Gisenyi.
yavuye mu Rwanda mu mwaka w'1994 ahungira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Zaire icyo gihe, nyuma akomereza muri Gabon. Uretse kandi kuba mu buyobozi bw'interahamwe, Serugendo yari umwe mu bagize inama y'ubuyobozi RTLM, akaba ari na delegiteri wayo ushinzwe ibya tekiniki bya radio RTLM. Yafatiwe muri Gabon tariki 16 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 2005, ajyanwe Arusha muri ICTR, yemera icyaha akatirwa imyaka 6 y'igifungo hari ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 6 mu mwaka wa 2006. Gusa yapfuye mu kwezi kwa 8 hashize amezi 2 akatiwe aziza virusi itera sida. Hari kandi Ephraim Nkezabera, wari umujyanama ushinzwe ubukungu n'imari mu buyobozi bw'interahamwe ku rwego rw'igihugu. Nkezabera yari umwe mu bayobozi ba banki y'ubucuruzi Beseri. Uyu yafatiwe mu Bubiligi mu mwaka wa 2004, acirwa urubanza i Buruseli mu Bubiligi nyine. Ubwe mu rubanza yemereye ko yahaye interahamwe intwaro n'amafaranga kugira ngo zitsembe abatutsi. Yahamwe no kuba yaragize uruhare mu kwica abatutsi mu gihe cya jenoside badashobora kumenywa umubare, akatirwa imyaka 30 tariki ya mbere mu kwezi kwa 12 mu mwaka wa 2009. Gusa uyu Nkezabera apfuye mu kwezi kwa 5 mu mwaka wa 2011 azize indwara ya kanseri. Hari abandi bajyanama babiri mu buyobozi bw'interahamwe ku rwego rw'igihugu, aribo Bernard Maniragaba wakomokaga mu Ruhengeri, akaba yari ashinzwe imibereho myiza n'amategeko, ndetse na Sebanetse Jean Pierre wakomokaga ku Gisenyi, wari ushinzwe politiki na propaganda. Aba nta makuru menshi ahari abavugaho, gusa hari abatangabuhamya bemeza ko bapfuye baguye mu buhungiro. Undi ni Kanimba Alphonse wari umujyanama ushinzwe ububanyi n'amahanga no kubika inyandiko mu buyobozi bw'interahamwe ku rwego rw'igihugu. Kanimba Alphonse nawe yaburiwe irengero. Abo bantu bongeyeho abayobozi bakuru bayoboye ishyaka rya MRND kuva mu mwaka w'1990 kugeza mu mwaka w'1994, nibo babazwa ibikorwa byose by'interahamwe mu kurimbura abatutsi mu myaka itandukanye, ndetse by'umwihariko muri jenoside yakorewe abatutsi. Abagize uruhare mu gushyiraho no gukoresha interahamwe ni benshi pe, ariko abari ku isonga ni 4. Abashakashatsi bemeza ko uwa mbere wo kubazwa ibikorwa by'interahamwe yari Perezida Juvenal Habyarimana ubwe, kuko kuva mu mwaka w'1990 ubwo igitekerezo cyo gushinga umutwe w'urubyiruko rwitwara gisirikare cyazamukaga, yabishyigikiye akabiha umugisha, ndetse bigeze igihe hashyirwaho umutwe w'interahamwe, kugeza umutwe w'interahamwe ugeza n'igihe uhabwa imyitozo n'ibikoresho. Ibi byose byakozwe ari we perezida w'ishyaka rya MRND. Nyuma yaho aviriye ku mwanya wo kuyobora MRND nka perezida w'igihugu, ntigeze yumvikana na rimwe anenga cyangwa cyaha ibikorwa by'interahamwe n'urugomo rwazo. Perezida Habyarimana avuye ku kuyobora ishyaka rya MRND mu nama y'inteko rusange y'ishyaka yateranye mu kwezi kwa 7 mu mwaka wa 1993, asimburwa n'uri umunyamabanga mukuru w'ishyaka Bwana Matayo Ngirumpatse. Matayo Ngirumpatse ari umwe mu bahezanguni n'abahutu batumvaga ko bishoboka ko bashobora kugira guverinoma irimo abatutsi, we ntiyigeze ashyigikira imishyikirano ya Arusha na rimwe. Uyu Ngirumpatse Matayo wahoze ari umunyamabanga mukuru wa MRND, niwe wabaye perezida wayo wasimbuye wari warayishinze wanayiyoboye imyaka irenga 18, ariwe Juvenal Habyarimana. Nka perezida w'icyubahiro w'interahamwe kandi wari ufite ijambo, yashyize umuvuduko mu kuzitegurira gukora jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Matayo Ngirumpatse yahungiye muri Mali abari hafatirwa mu mwaka w'1998, ajyanwa muri ICTR Arusha muri Tanzania, aho yahamwe n'icyaha cya jenoside, kumvikana gukora jenoside ndetse n'ibyaha byibasiye inyoko umuntu akatirwa igifungo cya burundu. Umutwe w'interahamwe wagiye ugira indi mitwe yihariye muri wo, hashingiye ku hantu yabaga ibarizwa. Yamenyekanye cyane n'uwitwa Turi hose wakoreraga mu bice bya Ruhengeri na Gisenyi. Hari kandi interahamwe zitaga Inyange wari umutwe w'interahamwe zo ku Giporoso, zayoborwaga n'uwitwa Ruyizingira abatwari. Hari undi mutwe w'interahamwe w'Iremera witaga Abazuru, ndetse n'indi igiye itandukanye mu bice bitandukanye. Byageze mu kwezi kwa 3 mu mwaka w'1994, interahamwe ziri hose mu bigo bya leta n'ibyigenga, mu butegetsi bwite bwa leta, muri za segiteri, mu madini n'inzego z'umutekano, mu mashyaka ataravugaga rumwe na MRND n'ahandi hatandukanye hashoboka mu buzima bw'igihugu, ku buryo byazifashije gushyira umugambi wa jenoside mu bikorwa mu buryo bworoshye kandi bwihuse. Ibi byose byatumye zishyira mu bikorwa umugambi wa jenoside yakorewe abatutsi ku kigero kiri hejuru, zitsemba benshi. Zigira uruhare rukomeye muri kimwe mu bikorwa bibi byakozwe mu mateka ya muntu kuva yagera mu isi, aricyo jenoside yakorewe abatutsi. Mu kwezi kwa 7 mu mwaka w'1994 ubwo jenoside yakorewe abatutsi yari imaze guhagarikwa n'ingabo zaho zari za RP Inkotanyi, abari bagize umutwe w'interahamwe, impuzamugambi n'ingabo zaho zari za leta FARI, bahise bahunga benshi bagana mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bageze aba nibo bagiye mu mitwe itandukanye yagiye yirema ishaka kugaruka mu Rwanda kwigarurira ubutegetsi ku mbaraga no gukomeza umugambi wa jenoside bateshejwe batarangije, harimo FDLR n'indi itandukanye. Abandi nabo bafashwe n'ubutabera mpuzamahanga nk'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda, bacirwa imanza barahanwa. Abandi bazanwa mu Rwanda bacirwa imanza, harimo n'abahamijwe ibyaha n'inkiko gacaca. Yego rwose interahamwe zatsembye abatutsi, ariko nazo amateka yazishyuje, aracyazishyuza kandi azakomeza kuzishyuza amaraso y'abatutsi zamennye. Umwe mu babyeyi warokotse jenoside yakorewe abatutsi upfushije abe mu gihe cya jenoside agasigara wenyine, akaba yitwa Nganira, nawe yaragize ati: mwana wanjye, interahamwe zo gatsindwa n'Imana zanyambuye ubuzima, zantwaye ababyeyi, zantwaye ibyo nari ntunze, zantwaye abo nakundaga,
zantwaye u Rwanda nakuriyemo, zantwaye urwibutso rwanjye, atareka igikomeye zo kanyagwa zantwaye ibyishimo. Kimwe n'uyu mubyeyi benshi niko bafata interahamwe n'ibikorwa byazo. Ku magambo y'uyu mubyeyi niho nsoreje iki kiganiro, nshimira mwese twabanyasigaye naho utaha mu bindi biganiro byacu.